Shubor nakaslem jong unongsan hima. Namar ka jingkin rei jong drugs hapo ka Southwest Khasi Hills District kamtam hapo ki thain maukarwat baro ka way ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills lembat ki nongelam ka shnong bat ki seng samla shnong ka thain maukarwat kilalat ban yakendo yo menteri badai khmi ka tanat social welfare uba pol lingdo halor ka ka benta haba kren kilat pathai khubor president ka KSU Southwest Khasi Hills uba forward man nongrem ulaong bahagata ka jingle yakendo yo taw menteri kaseng kalara kumbasan teliki mat ki bakin thop ya kijing don kampan bu no ya ke rehabilitation center hapo maukerwan ban ai bor yi kishnong banya kun persha ya ke jing kenre jong drugs ke jing bomler jong ke anti narcotic task force kabadan hapo Southwest Khasi Hills ban khanglat yu drugs hapo ke than bat ki wei shishu uba forward man ulaong ba ampat ju yi ba katanat pulit kan kem wat yo wairu nong khai drug lene yu nong di drug hapo ka than mau kerwan henry ki ba bon hi la kem de ki nong kit kam ka snong bat ka seng kala kerpat yo tayu menteri ba udai ban penti kena ba katanat terekam anti narcotic task force kam dai ban don tang ka kerteng henry ka dai ban pendap ru ya ka kam jongka ka jingwan kendu jungi nagalang jongka KSU Southwest KSU Mokorat Circle ki nangalam snong nangalam di seng sama snong per jongka plan Mokorat tersi kalau ngade baki mat gede berka jingkre jung rock hapo Southwest Circle ber kamtam hapo ka kan Mokorat di berboy di haga jingi kendu jungi ngilara ma santli kimat sa Minister Social Welfare Department kaban kom kabangi lara kolong ba ka de ka jinon kaman don ka rehabilitation center hangte hapo makrwat namar ba ka kum riya ko por hi ba ki babon ka bala kerni bat ka wairu ka jing ba kum ka dong ka thai ku du kolong ba ki ni bangop ka di drop bun seni ki wan ki long yang ki badok bat kata hi ka daw kolong ba kenang makan no ban tan bang kita di bakum kita sama sya kata ganti jeng phal kalau mengidon kam bambu ke rehabilitation center dia bede kan iru nak la jong minister ulo ong ba sa persang ban yakren di borstrik nang ta ban wat ki jaka bambu bakum kita ke rehabilitation center hapo jongka Southwest Silshek ka benta ka baar pat kalong bangi ni wan kandu kalong ba namar ba katkum ka jenglap pa jungi kinalam snong punta tertel ni lap ba tentang kalau bah bro ngilak te busa kem atau drugs no kino no ki kam ke bade drugs lani sebut no ba balet kenal di drugs re ba sosi kalau bah kim don ya kata kamar teri follow up prosedur na tajungki bat kata kalau bah tentang kini ki samla ke bahasa kem no ne you have bade drugs ndak kila like kila petang bang kila repeat yang ya ka kam ke bah ki julek no te halo tam orang kolong ban kala ini la jumot bakade mandon ka menteri follow up prosedur bakade ban follow up ki bakum kita ki breu ba kenang ban pentingna ba kanum jasu lane ba kenang ban pentingna ba kata ka ba kita ki breu kolong ba kin la ban kala bade berkani ka ya ki jingle ki kam di drop ka jing kai drop barka jingle ki kam bade berhabade drop kata ka ba ar kata lai pat kolong ba nagalang jungi ngi bahot ni sabana ba kala bandan kata ka district level committee on drugs abuse lane ki block level committee on drugs abuse te nagalang jungi lakran hande berkani ga banta ya karan ne banta marba dak numno golong ba ban constitute lane setting up ya kata ka district level committee ka block level committee ka ba ka district level nagalang DC de chairman district social welfare officer unde nabas 3 bapan kan thoplang ru ya kisnong ki samlasnong po yang kata komiti baraknang ba barkaju ko poru bara ngilakapat bang leng sokar bakade ban isu ya kerja notification ba nam tagi proper guidelines ban batai ya kata kamram lane ka kam ka ba naklang ju kata ka district level committee lane ka block level committee ki ban le habade berkani ke bentan ti ke basau bot kolong ba nagalang jungi nak kopor ni kwa balak mumnu ka sarkar kan empower lane kan aibor ya kisnong ba kin kamlong confident haba ki persang ban yakun persya ya kan habade berkani habade berkani rei ju drop
hapo jong kadong kathai ni berkawai but dah kata kalau ba sarkar la nunu ka dei ban don ni ka kambu la dei kan ba kan ai ka kan jadi penpana notification kam tam pot sobat selesai ba kan don no kata ka village level on drug abuse nang ba kini hisnong ru kin la on pendep ya kata ka panta ba dei ba kumno ban te lakam ya ka jing kere jing drug hapo jong kadong kathai te ka panta ba khadu pat ka ba naklang jungi ngila pensau belum ba ngila pensau ya ngila dap dah kajing sodiau panik pensau bade berkajing bom lerkam lah kalian jom kata ka anti narkotik task force kepada pos sarwas selesai ni iba kata ka ki police department ngimpat ju iba ka police department lani ki pulut kin kem wat ngoi ru unong khai drop lani unong ri drop lani hapo jom ka ere tan makrat hari babun hi ba jia ka bakum kita kalom ba lah kem makin alam dah kisnong lah kem lagi sang masnong sang kisnong bar kisang balang apa te kata kalau ka ai ba pansusi banata tahu kalau ba akar pan ya minister kalau ba udah ban pentingna ba kata ka anti narkotik task force kadai bandan ba kandan da ka kerteng lani ba kandan da ka jingtho re kadai ban pendep ru ka kam kuma kadai ban pendep nang ban la onte la kam drop hapo ka dong thai ma kwat bu koi Juni di negara Shillong, kisah sama Shillong, per po sa Luas Kasih District. Tinya ika jing Krishan pura ya KSU jonga district ko jung ya te halo kanega jing UI ko jonga ban telah kam ban ya kun ya kan kema ko ba charjar ko ba klian ki babun kilong kemi kilong ko pa ikun samla ya siap tim lu ikun ya kehidupan ni ke luka ko ba ni snow nta kajing snow shifting kajing ki ko baik ya kajing jelai jong drugs de hello jong kata ni nagaliang ki sen sama snow ko district ni aji Christian ni KSU berni so kumero ni kesni bang yu mun yakendu marhamat ya minister jongi polondo bade kimi ha bade bekini ki menta de yu kajing kular kajing Christian ko pura no bang yu ban yarap ini tinggi semua mencikade ya bang yes kemba na ka district ko jingi hantai kade ka por bo biang bang yu ban yakun ban la presya ini drugs kenang bakalawe yuki kun ki bedang re kun samla kanum don ka ki jia ko khams ni ki henrai baki nang la ban te ki pule baki in ka ba kamya na ta district bo ba na ta ka jalai ko tinang ini ki yang sen sama sno ni ai ki Christian ya yesu bang henrai la Angi tanya nesti kisah sama snow ni lap mentai kajingnya ini nak pergi kijing ya kun kijing kijing penbeli kam snow iba per tu gila bandai kam tu kam tim gila bandai kam working kam bor ki tengkat kijaya tihenrai mentai kebah khamadu kebah khamai ini kadehi habedi drugs nomor ngintip hi hakanu kapor ngintip hakanu kurukom kinwan bar kumju bong dari presiden yo KSU ba teng nak lihat ki bor jika police department kalau ba dunau haisya bang yo citrela bojikane ti isya kesem jing ya ingi kisah semasno mangicu volunteer de kam to mangicu volunteer ya kane ti re wala kata ni suban aku beli shibu ni kisah mana kisah semasno pero ki ba habe pejmit pejyong ya ba perlu dikasih ke bor nam ta kecing ba yo kisna bitau ngek baga jing phai kisni thau ko ra jing phai district ba jing phai district or ra jing phai jalai ko wai tahu ba kini ki udrop sujo ban penetrate kini ki rural areas ya kata te nim wa ban ong kata ndrei ke bang issue lap aba jing lap ko jing sutu ko jonga malu mala ba jing ni lomba kawehi kisim ki ba pendungkam ya ni bagi sim hadin bagi perlong kalat kamai nam ta jong kitu ki balak tip hai ne magalong ka jingkamai juki banda ka jingkamai ka juki ben jot ki weru bat ter ka beteng ngen kene bat ka jingwan rum te ngi tip hakano ko don reni iba hakane ka cukup benta te kelas suplap te da kono kam ka basni ne ka subha ban weru hakano ka dor mai mo ni kumno ne ka de ta jingwan rum te ka de bet ngamdala ma tai hakano ko mereka kibru bithau ye ne bagi long halat jika mai kibayo yo jikti bagi bayo banyak kendu di hukum kita kibru banyo dan kami ne habis dia berkata ka banta ka long ba kumbal om ne ba ngimyo ya ka district level committee on drug abuse ka ba kampura
Thì cái kalau kakun ka jing suatu kakun ka jing lap ka juni kemarin kakun ka jing salok ka juni ya kai katu ka ni bre amap ka ni ka jini buat kai bang suatu orang ba kala bon ni bade kala bang poin sipak mo ko bade tang ka ni ka area ma korwat thì bade halor kata kata ba om ba nagalang jini kalau ba panle bang wat banyak kata kalau bang ismo ba la ka ta district level committee on drug abuse kantre kampura kemudian kala bang wat nomor này cắt cung cái gì kalau cắt cung ki kam snew bami hakal dong kathan ini kalau mbak kapan i ba ka jendon ni drop semua ba kala kan rei ha hapo jong ka than ke jumi kata ke siapa mbak om ni kalau mbak nakala ke kisnong sa jalon nakapor support sama snong ki tentang isang ko miro bani ekran rei ba kani bentar mana kapor ka don hi ke ekran war ki war district ro Rai ke masusi lomba kaji keram tak kabiang, rai ke lomba lada tang sudan kono no kaji kamtu kamtem abde drugs, kebadan jadi drugs rai teng abde berbat ikino di drugs ni di badan ikino di drugs berbat, labat betam ikino alam senang lani ki, dokat yang sengat pelang per rai padu isen rupa nagalan juga polis permen ka le ta benta kumba kade banle, tiga ni kepergi ba kadon ka ta ka lack of effort no nakaliang jong kulit bakin dom kata ka jing kata ka ba ka seriousness habe dei ban te lakam ni drop hapo jong ka dong kata ni koi te naduk maswaru ngakam lapor padon ke NPF ru ni apersan ni keren hagibor district ai ba de bandon ka anti narcotic task force te ba kaladon ru rai ban hadin ka jing keren pemerintah kilabu kata ka task force keren ba susi pat kalong ba kata task force ka sudah kertang ka klentri kam lane ka tang silu kan patla ban kem ya ki bakum kita beliau te kani pergi bagadon ke jini esting kulit benakan banjur ba ya ka sokar berkoi ba kade ban ai ka direction kan pressure ka police department po sama selshek ba kumbak simkhia we kam kalau bagi dia simkhia kan tamnya udrok ru apa yang kodong thai kadang benar-benar ke subhan yang ni kadon ni am katakan nexus apa yang dikulit tak kini di non di drugs. To ya kata bangin keren bangin ong bakadon ngin ban ong. Hare ba ya bade ke jing suba ke jing keren hanti singkin de ki babun ke balang hi ki kano balada de ba kaplit permen kami don batar ini de long bakla de ban le ke pendai ke bantai. Hare bangin ong baik ba kai ka polis permen ngin ban ong ta Rai kai ga keren bon balang per kapen i ba naglang polis permen ka simsting pada baka simsting hi kimi ba kum kita ga keno te ka polis permen la ka kwa ban safe ya ka image lajong apa sabwa sel shek ka sim kia drop kram bang light ni ba kum kita ga keno serum senang Ini narcotic task force jangka Southwest Khasi Hills ba kam terekam te apa de ba kani ga banta galong ba kumbal om ni nilai keren dari Bapol, lapisno Bapol, pada Minister Social Welfare, dan naklang uru lokular musim kia, tingin pecwa ke bami nota, tilar kadon kam kalau ba naklang wasang bonsing, lani naklang ini bonsing hak perkat, kanu senjang penyiapan, kenapa bagin kalau ba penkendit benriu, ya ka polis parmen nani bos sorkar bakin simkia ke kemar. Embling kali kata nama ba depi yang nujor bat kita ki ANTF ki badan apa kami apa East Khasi Hills bat ki badan apa East Janti Hills bat ki badan apa ribuai ni yo i ba kini long aktif ba nama ba police department ni kira declare kata ka it's waging war against drugs ni yo i ba kini ki kam nam kasi kita ki long di drugs te ka ka daw ba ini jumlah bani kem kita di non di drop support Southwest Khasi Hills. Kataw kalau ba kumblo amane ya keren sama pos. Kataw hi dalam ba ngatrai ka polis department katip khamba. Kai ka kataw wa kumblo ki ba kin sudan ka kertang kam mane kam na pendep ta kamram ka ba ki jide pendep. But don't you think that action should be taken against this particular task force in the Southwest Khasi Hills for being defunct at the cost of the future of the youth of the state? So I think that all those persons who are involved in drugs or who are in favor of those drug peddlers, whether he's from the government or whether he's from the
local populace also, he need to be penalized for such action. As such will affect the society and the whole area as a whole. Waktu badan yang dari Syam itu, aku yo mengkeluar ke berega yo, aku hendak aku Southwest Khasi Hills. Apabila berkata manusia itu tiba kebun kita kes. Kita negeri dalam senang, kita negeri dalam senang kita kambah. Apa? Kita kes sebelum datang mensensen bu, kita dah gini ada bu, kita datang suruh apa? Kita jadi kendang buat bah, ladai obat atau berubah kendang kehidupan belum bah. Kita ada kita di berubah dan jadi drugs. Jadi kaji tentang mensini mensair kalau ada kaji persang peleng ban syok bandar di berubah. Warna pada iyo urus no ipor nyobaje semestinya mo nyobaje buat bah syok di berubah sasulut teh. Kita pun tahu lah aja. Apa sarwa sek bati kata ni ke bapa nom ni ba min poi sidu ni ka pentam kasin Tidak tu भी बोपोर में हम ये सरकार पन सेटअप ini di rehabilitation center nama bangi singkuk ba the pikem ru da kundam di cakar jing sumar le long le no ai ta ka jing kem di drugs users tina kalang ni kalong ba nomor ba nakalang minister ulang ba kini di sini saya pendai penekran di sini ti kamu persang pan ya kran lang bat ni lang bakisnam ru report ini kerman ba nakalang sarkar singkya hi de kani mangi i ba kadon hi ka komitmen nakalang jong minister haga jing ekran bon singkya de kani mat te ngi kerman ba ka ba ta ban set up ya kata rehabilitation center mo ba kinle no kham kolai ka ba